Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kesorkar jela kedan ya kejing temu ban wanra da ke ordinance ne ke an ke ban trekam tang riu ban IAA na ke benta ban petrekam ya kejing pen baik temai ha ke Meghalaya Residential Safety and Security Act 2016. Hadin balakot ke election MP sya ke yeng dorbar thawan Lok Sabha. Ya kane lai thu do chairman jong kasunjong Confederation of New Trap Social Organization uba Robert June Kharjarin ha ke jekran bat kinong bathai khobor hadin ke jing kendo yu sambut menteri rang ba kejela uba Preston Tensong ha ka kat kandai trek mentau benai leber arajar kat kandai. Uni unang ilam jong ni kasunjok ulai thu ba ka Confederation of New Trap Social Organization kan ai por tang si benai ya ka sarkar jela ba kanwan ra ya ki jing pen kala thamai ha kani ka an kanang bante lakam ya ka jingwan rong lai lo jing ki bar jela bat ki mandari sya kani ka jela. Thì nakaliang jong deputy CM who la pensayangi ba nakaliang government kala thumuhi benora ka session ke baladep Andre nakadau ba ka election commission jong hari dia ECI ka penbenano ya ka model code of conduct bat ka bala force no ya ka session ba kan cut down no ya ladi na ka khat asngi sya ka sansngi thì kata di ga wei ka dau ka baar ka lomba na kaliang jong ka lobat ka political department kim shamlala e ka ban wanra e ka final touch jong ka amendment bill amar ki don ki benta ki balong complicated kum ban define ya bi Meghalaya permanent resident ki don ki benta ki ban complicated kum lo fine tune ya ka ya ketuga checkpoint ke bangi dawa mangi bat ketuga entry and exit ke bala don lupa ki haban fine tune bahaya tu kenang ba kan contradict kan konflik nomor kumbab kin mau ketuga barin mensua kalong immigrant friendly kalong facilitation center in nature rai kani pat kalong regulating in nature kalong parking hakaban check ya ka jingru ka jingmi bat ya ka jika syong but ka benta ka balai ka ba mi complication kelong ba kumno an ibor ya kidor barsnong leng ba ka VDP ya ka ban check hapo snong ya ka jingrum jonggi mandari kemut nalor ba ki pulit ki check ha ki infiltration point ka haban dan sa ka jing check hapo snong leng ba kidor barsnong bot ka VDP di kidon kamban amenru ya ka Meghalaya Police Act ya ka benta jong ka VDP ha ka Meghalaya Police Act ti ka jung thu jong ka government kalong ban wara senwan ra ya kita baro amendment ya ka Meghalaya Police Act amendment ya ka Meghalaya Safety and Security Act but wara ba in a single package kanang ba but ban penbiang ya tu notification jong ka PRC permanent residential certificate ti kidon kita ki complication ya ka cabinet kam shamala ya ka ban rai bat nakaliang ka law department bat political department kim shamala banwara ya ka final touch te kim shamala chu ban introduce ha ka sngi sedang jong ka session ti hadin ba ka wan sa ka model code of conduct kim la chu banwara ya ka bill ti katahi ke di ka daw jong ka jing bomla chu jong ka sarkar ya ka ban wanra ya ka amendment ti nakaliang jongi la dawa ba menta sngi ba kuat aka session kala dep kamden jing ya sarkar ban wanra ya ka ordinance ti nakaliang jong diti CM ne ulah dep ong ba kinele ka balai ban wanra no shwada ka ordinance la kumno ka ordinance kin pen kre no da ka ordinance ya ba ulah ong ba la kumno ha ban April kin persyang no pendep ya ka ordinance di kumba pitip anda kala don ka ordinance bat ki haban frame sa rule hadin jo ka ordinance mabeli ketuga rule ka bala don ka haban kala kumba haban kala ni ka ang di kumno haban i4 hadu sebenai i sarkar bahkan pen kre ba rule ka pen kre bat ka ordinance di itahi i jingkren i di jing dawa jongi bat nakaliang di CM wong ba ka government ka dan ya commitment ban wanra bi ya kani mata ban kinom apsu hadu ka session ka ban wan ka ban long hadu ban August ti kinile bi ban wanra no swada
da ordinance buat hadin ke ordinance kin sawara kin sa notify se rule ti ko bumut ba kumno hadu benai hadu bakut hijau benai April kanam di ke besuk ban notify ya rule kanam di ke besuk ban wara ke ordinance ha ju opor bat ko mengiong kam di ke besuk ban fine tune ru sai ka bat penbek ya kam khlia police act ban ai bore ki rang ba snong bat ki VDP ban check ya ka jing yo shong snong jong ki da khar kham tam ha ki urban area ti kata hi ke ga discussion bat na kaliang jong ka government kala ada pan pau ya kata ba ki don ke jing thmu jong ka ordinance ke ai ke bangin rai mental lagi nafsuan ngin yen khmat ya ki program jing ki kham tam ka wingi ha ban consider ga don sa election mental ni suthu ya kata ru bahkan sejak bahaya government di ke final call nang liang jong it sim sai kalau ada ka house kam don ha association kinum la banwan ra ya bil kinum la banwan ra ya ka amendment bill ha tu ka Meklia City and Security Act ti ka cabinet pat kala ban frame mit daga ordinance ya ka badun kam yo governor basai tila da kinwan ra menta ya ka ordinance ha ka session ka banwan kadon betang ka regularization ka ban regularize ya ka ordinance kamut ka kani ka ordinance la ki wanra kadon ka lifespan ka ban rubanai lani kakut no anda lawan ra ka session ikumut kani ka ordinance kala long hi kum ka anhi tangba kadon kam ya ka regularization joka house ka election commission of India rule ka omba ubri ubalasa sispa proposi sejong uladi ordinary resident of state tila da uladi ordinary resident of state ko umur ula entitled yang right to vote tila da hapo sispa nyok ndai snipan unum la ban entitled yang right to vote kata ka wi dim suko abalai pat ngiong bala da urung klen jingbet bala da overstay ya kata ka permit unsha penstong ti ita kata kadiga bentai ko bang ilasu lasot ya ka naga section 3 section 4 jongka Bengal Eastern Frontier Regulation bat mila chu incorporate be ka Meklia Residential Safety and Security Act mo kidi ki ben lada pin page ya ka section 3 section 4 jongka Meklia jongka Bengal Eastern Frontier Regulation kita hi ba pi suan ra ya ka ni kita ka ban lat naka Bengal Eastern Frontier Regulation Act kadi be section 7 namka kabudi pangka kendo kabenta ka lada puli ya section 7 ng Bengal Frontier Regulation Act ka khangi ki biru ki banabar ula bendi tribal ula bendi non tribal ula bendi foreigner bantit jaka hatu ka area dia kata pat kembang lada omgin address da ka ba penbet ya ka ST order 1950 now beli lada la when no ya kitu ki tribe ki wi na ka ST order 1950 kabumut ba kitu ki tribal kila bende ki Mizoram kila bende ki kinwan hangni kila adi non tribal no bali kim sha kena su asa tribal mungkin masuk bentin ska ti ya ka benta jong section 7 jong Bengal Eastern Frontier in address ng baka ST order ya ka benta jong section 3 bar section 4 bar jong Bengal Eastern Frontier kala address ka amendment bill jong ka Meklia City and Security Act ya ka ba menta pa in the meantime kinwara da coordinates but kin regularize but session number 1 Henry lada jia wa government menta ka wanra ya ka amendment bill jong ka Meklia City and Security Act Henry kim don pat kitit jong ka LP dan ti peniat jong ka LP kumangi ong ki peniat jong section 4 but 3 but 4 jong ka Bengal Eastern Frontier nginom peniat mungkin bakat bak sarkar ka wanra ngin peniat ni hapan pek laki don ki resemblance la dai ki don ki similarity jom kata ka amendment bat ka Bengal Eastern Frontier Regulation la da ka don ka resemblance ka don ka jing ki jo ki peniat ka jo ki bor kam don ci dan ri la da ki akhir kim don ki jo ki bor kim don ya ka jo ka bor ya ka ban ya da ya ka jam ru kam don jumut ki ni ka dia Nakaliang usambot menteri rang ba kejelapan ubak Preston Tensong ha ka jikren bat kinong patai khobor ulai tho baka sarkar kala thmu banwanra ya ka jingpen kala thamai ya ka Meghalaya Residential Safety and Security Act 2016 ha ka dorbar mangtengka jong ka yeng dorbar thaan kejela ka badang sudap longshen
Handai namar kajing penano ia katadek berpenlong ia ke election da ke Election Commission of India lahap ban penlengkot no ia kini ke dorbar bat om syam lala ban wanra bat yatai ia kini ke an hak yang dorbar tau an ke jela. Di Indonesia ke jemut cumi kelomba hak ni ka budget session na tenri hadin juga ke jemuan benar election dengan shorten no ia ka budget session jo dengan kelma asyuk dengan orang untuk kamu te kabangi lah ya long firm ini dengan komen bat ka try players ngau hero ia ka statement ke lain chief minister jo kelomba we will go ahead with the amendment dia kini very soon hadin juga kami trik di tahun June April kabinet session kenapa insteady naik itu menyarai ke kabinet dan kabinet tajam kenegaraan. Nomor kini ka ak kalau apa kan yarap sibun dan kabinet kajing bit jing biang jong ki pai jong ka make line rokoi. Kani te kelalong apa I will be like ke existing act ru lebih baik lebih pulih ia keneka present form jong keneka act. It is ILP like already kelalong paka ILP like namar ba ngin pi kandon ka district task force ka ba kitu ki respective deputy commissioners kin sale ka kam na kam ta ki entry na ka exit ka ba in pay tigalong more or less kalong ILP like tamba kawai ka ba ni kwa ban tik na ba ni kalong ba kini ki transit movement of people basu ya ba bahkan menurut hotel kan menurut hotel nombor 2 pada ye turis cibawan apa penjelaj ni ru ia katangin satikan hat mendai ba mendai bagi bukan ras mendai bagi muka bagi man turis ke jingkwa jungi bagi turis cuman tingin don ka check and balance narus no ya ga sincerity ke bana keleng government itu ka MD government they are also kilong very happy dengan orang ye ki ba to yang nama kan ini kapur election dia hadin juga kan betrik ni nak leka government nak kabinet ngin session kan loy ban pendek yang ini jeng rekam bro kebagi ya keren lu kalau bah kalau malah di up warna adukan next session dengan next session kapangin pelong maybe last part of August September tolong ni kuat nak leka government pelong ngin up ya kan next session dia ngilakan we can come out in the form of ordinance kenang ba once ordinance is in place kalau ngilalaban menteri kamu dikatakan dia